أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، هراي مسيب جلبة تد بباوي يتدى الله سبحانه وتعالى جولين أن الله محمد صلى الله عليه وسلم. هراي دمترو الله سبحانه وتعالى يا الله كان باركي كون أن يلان دين هند يوم الجمعة yo hawren ndin en ko yiɗi o yarli fil gawli wal amal. Haray si ɗum ɗon feƴƴi musidɓe julɓe tedduɓe, miɗo andi ko bimbi ni haray yimɓe boy machallah surtout wontuɓe leyɗe goo haray final taw, kono haray yiɗɗen wadde nde andintinande ɗo inchallah ko adi en yahude ka juulugol juma. Haray andintinande nden ko honɗum, haray ɗon andi musidɓe julɓe tedduɓe, neɗɗo fo neɗɗo haray hino mari njaatigi, neɗɗo fo neɗɗo hino mari ko wiyete weldiɗɗo, neɗɗo fo neɗɗo wata wonde kañum tun ko ɓuri hewde kon. donc haray on tigi o heɓay mo o suɓi, o heɓay mo o wondi, o heɓay mo o weldi. haray noon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko woni julɗo ƴoƴuɗo, nane moƴƴa nde yewtere, ko ƴoƴuɗo andalngol ko hombo o wondata. haray neɗɗo ko ƴoƴu anda ko hombo wonta njatigi makko. njelo tawata sokama hande hara ko sabu njatigiɓe bomɓe, njelo tawata yariri beere sabu njatigiɓe bomɓe, njelo tawata fuɗɗori fimugol sabu njatigiɓe bomɓe, njelo tawata heɓiri probléme ji ɗi lannata sabu njatigijo bonɗo, non immaka suddiɓe maka duhiɓe. haray musidɓe julɓe tedduɓe, ko woni neɗɗo ƴoƴuɗo ko anduɗo suɓagol mo o wondata, suɓagol aadem tawɗo ko jang jogiti, ko moƴƴere jogiti, wonda e on ɗon fi honɗum fiya heɓu moƴƴere nden an kadi fiya wonu neɗɗo moƴƴo. haray ɓe wi wondema almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. neɗɗo ko e diina njatigi makko kan o woni, yo ndarde ko hombo o njatodirta. neɗɗo fu neɗɗo mana ko e laawol njatigi makko o woni, yo ndaru ko hombo o njatodirta. heɗitoɗen ɗo yewtere imamul hasnul basri, ɓe maaki hey ko ono yo yimɓe ɗuɗɗine wondugol e yimɓe moƴƴuɓe ɓen, fi honɗum ɓe nafoyay on lahira. machallah, ɓe landiti enen imamul hasnul basri ko honno ɓeɗo nafiroyta men lahira. imamul hasnul basri ɓe maaki ɓe nafoyay on lahira sabu honɗum, si woni ha yiite ngen naatayɓe ton ɓen naatama, tefanteɓe fo tefanama yalti ngefermama, yimɓe aljanna ɓen ɓe joɗto nyandugo hara ɓe yewta hakkude maɓɓe, mo kala maɓɓe no woola fi njatigiɓe mum ɓe huwondirno ko aduna ɗo. tun goɗɗo wi'a ton mi yaani njatigi an kaari, ko honto hara o woni. goɗɗo innama on no ka yiite, on ko ton nawra. o inna honɗum amijo am mum ɓurno weldude on ka yiite nawra. wiya tun on ɗon fonta juuɗe mum inna Allah, haray miɗo ka aljanna ɗo, nemaji ɗin no timmi kono no manki gotum. Allah landomo ko honɗum manki. o inna njatigijo an giɗo am momi welduno ko aduna, on ɗon mi yaalimo ɗo. Allah, haray mi rentamo, haray sabu ɗum hino mankaninmi plaisir wonɗon ka aljanna ɗo. Allah wiya malaika ɓen addoye kisan njatigi makko sabu teddingol mo, kanko ɓay o naati aljanna. ɓe addoya njatigi makko, on ara naata tawta mo ɓe wonda ɓe fof ka aljanna. subhanallah, daare sabu njatigiyagal moƴƴal ngal, oɗo hari fermama, kono o wawi tefalngol njatigi makko itte ka yiite adde tawta mo ka aljanna. joni noon ko honɗum ɓuri hawnade. ɓe wonɓe ko yiite ton ɓe ngalɗay, ɓe na e hoore nge yiite hari fermama, ko honno oɗo yaltiri, hari mo marno to yanɗo shahid ko tefanamo? ɓe hinna non la. imo marno ton golle moƴƴe ɗe o waɗi har ko ɗen tefanimo? ɓe hinna la. enani ko na oɗo yaltiri? malaika ɓe wiya himo marno njatigijo moƴƴo mo huwondirno ko aduna, ko on yeeti jomirawo subhanahu wa taala, plaisir ji mum ɗin, nemaji mum ɗin no manki ko aljanna, fannama o yi'al njatigi makko, ko sabu ɗum Allah ƴettirimo natti tawto e njatigi makko ka aljanna. machallah, on faami ko ɗum haray woni. eɗon andi kamɓe kadi noon ɓe fesa, kamɓe yimɓe luttuɓe ɓen ka yiite, ɓe hinna malana min shafi'in, min heɓali ko intervenana men, min heɓali ko tefana men, hara men yiltotono ko aduna, min heɓa wondiɓe moƴƴuɓe, min wawa wondugol e yimɓe moko baɓe ɓen. donc haray musidɓe julɓe tedduɓe, partage nde yewtere ɗo ko yewtere wonde très important, très intelligent. haray neɗɗo yo suɓumo o wonda, yo andu wondugol e moƴƴuɓe ɓen. haray ɗum ɗon hino wawi tawa ko a natuɗo yiite, wawma yaltingol ka yiite toon natte ka aljanna. donc bal hino wawi wonde sabu har hay a natata yiite, no wawma kadi nafude ko aduna ɗo. haray timminira yewtere nden
andintingol e hadis mo Abu Musa al-Ash'ari filli nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki misal wondiɗɗo moƴƴo e wondiɗɗo bonɗo no wawa yeeyowo parfum e bayillojo wifo biwɗi ɓe maki yeeyowo parfum ko imma o okkore ma ɗum ka testugol parfum on sino weli urora e nder muɗum ma ɗum vala haray heɓa nden ɗon moƴƴere amma non tawɗon ko wifayɗo biwɗi ka mbayla ko imma heɓa ɗon ko wuli ma ɗum pette ɗen sako sunna conci maɗi ma ɗum heɓa e mum urengol luɓugol donc haray ko ɗum ɗo misal labangal haray yilti nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe maki haray la tusahibu illa mu'mina wata wondu dey sina aden gomɗinɗo moƴƴo wala yakulu ta'amaka illa taqi wata ñamete ma on sina hulowo Allah donc haray darniren nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe du'inoke ɓe maki allahumma inni a'udhu bika min laylati su wa min jari su wa min sahibi su Allah tori kema dandan jemma bonɗo mi tori kema dandan kawtal bongal mi tori kema danda wondiɗɗo bonɗo torki Allah yo Allah danda mi wolowɗo o wondiɗɗo bonɗo onon kadi yo Allah danda on onon daroɓe ɓen e partage ɓe wondiɓe bomɓe haray e lawol go ko musidɗo mon Ahmad Ba Bruxelles wassalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jum'a mubarak